Kani gadega pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasngi. Kajin akai football, hakal lempong yele akai, jong ka Shillong Premier League araja kat pra. Kabalalong hinnen kasngi kalai terik benai risau araja kat pra. Hamadan pulo, kalasaki kajing yakhat yang pedang kekenhon na saumer, bat kekenhon Shillong lajong damar ar gol. Nakaliang jong ka Shillong lajong yakini ki gol layot tem, lengba unovin gorong hakaminit ke bakat sau, bat uparvach buya hakaminit ke banyo pusau. Katba nakaliang ka saumer pat yaki artili ki gol, layot tem da gramilial karling do marway. Ubal tap ikini gol, hakaminit ke ban punyo, bat nyok we jong ka kalamian.
hak lempong ile ka jong ke second division pan ke bala pelong da Shillong Sports Association hanen kesngi ke lai trik ubnai risau arzakat pra pemodan pulo kalau sotun kala peliem no ya ke kenhon lum siap da sau gol lanot yakini ki gol na ke benta kalau sotun layo them da ribor lang dekhar ar gol balaya ban pengki ya kejar hak minit ke bakandai bat ke minit ke ban ribu pra kat baye ki we ki gol pat la them da Fernando Nongkonri balaya ban them hak minit ke ban nyopo bat ya kasi gol pat layo them da Ujoni Manbha hak minit ke ba prap kundai Haba pai pat Cakalimpong ilaka jong ke third division bala pelong dekat Shillong Sports Association hanen ke lai trik benai risau arzakat pra hamadan pulo ke kanhon ilaka ne meliam kala peliam no ya kemau tawar da ar gol lakawai yaki gol na kebenta ke meliam layo them dau di nong steng ha minit ke baar pulai bat oke marbanyang ha minit ke baar penriau kat bana kaliang kemau tawar pat ya ke sigol layo bentem dau penskam lang jana ha minit ke balai penriau